بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما بعد, السلام علaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasanglit ibang puji pamahasud si matinggi Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat ibn salam pa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yarini sa miyabutin waktu program sin Markaz Al-Iman, kebuhanan sin Syekh Natu, Syekh Sansiwar Jamahali. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala habiyaun kontinihun niya in kitab amin syarah niya atau kan explain niya di program ini amuna in kitab Aqidatul Wasitiyah. Tukbal ko pa Syekh sin kita niyo, aliyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad Abdullahi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, itukbal na tuin pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta salawat iwan salam pa Nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hamahapon ini insyaallah ta'ala, ganapan na tuin pangadjian, amin pangadjian kaya tagnan sing kita nyo ring kitab Aqidatul Wasitiyah, amin biaktul Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. In aginya rin diha pangadjian ini, qala makanatu ahli sunnati wa jamaah baina firaqil ummah. Unin makana tawakan bubutangan panindug sin ahli sunnah wa jamaah hatungud sin firaqil ummah. Amuin firaq tawakan tumpukan sin umat ini nagguwal in sila nag-aakam sin akam Islam. Sumukawa bang mo pandangon marayaw, bang biyariin in panindog nila ha ilmu tauhid, labi awla na rin diha asma'illahi wa sifatihi, makasiha siya rin ha pamaham sinahlus sunnah wal jamaah. Dahil nga mga tumpukan amuin nagbuwalin akaman nila akam Islam, sumukawa hapamaham din diha ilmu tauhid, nakakuha din hapamaham sinahlus sunnah wal jamaah. Dan diha ni malilay na to din ha mga maniu tiyo pangadjian. Laungin ahlus sunnah wal jamaah, bal humul wasatu fil firaqil ummah. Wasat in ahlus sunnah wal jamaah, fartangahan in panindog sin ahlus sunnah wal jamaah, kama anna al ummata hiya al wasatu fil umam. Biadai sabsin umat ini, umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fartangahan day sabsiya hama nga umat na kauna, hama nga panghindu pag-agama, duka ingday nga panghindu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya na sin pamaham sin Yahudi iban sin Nasara, hatungod sin pagpaham nila anbiya, labi awla na kan Isa alaihi salatu wassalam. In Yahudi, himuting nila Isa alaihi salatu wassalam. Himuting nila Isa alaihi salatu wassalam. Iban damit kan kiyufur nila. Adapun in Nasara, Isa alaihi salatu wassalam, liyaggo nila, sampai hinang nila Tuhan. In panglagguin nila kan Isa alaihi salatu wassalam, nakahwa daing hajangkaan panghindu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Adapun in umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fartangahan siya hantara sin Yahudi ban Nasara. In kita manjari in ahlus sunnah wal jamaah, umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mo manjari himutingon hi Isa alaihi salatu wassalam biya sin panghimuting sin Yahudi. Sabab day nga pag-iman pa karasulan, day nga pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay mo parat sayahun
in katan kanabihan iban karasulan. In Isa alaihi salatu wassalam, hambuk siya rin harasul piyarasin Allah Ta'ala. Bang muhimu tingin hambuk rin karasulan biakan Isa alaihi salatu wassalam, biasin panghimu tingin sin Yahudi kanya, maka lamud kau rin hatau kafir. Nausin Allah Ta'ala, kazzabat qawmu Nuhil mursalin. Nang himuting in qawman hinu, hama nga sila karasulan. Malaing karin himuting nila hinu alaihi salatu wassalam. Karena wairun parasul puas dengkan no hawak sing kabuhi nila. Sa hawak tuman himuting nila hinu alaihi salatu wassalam, tiawag sila sin Allah Ta'ala himuting nila katan karasulan. Biasin pamaham sin sila Yahudi. Di sila kumahagad. In Isa alaihi salatu wassalam, Rasul dak sin Allah Ta'ala. In Nasara mga sila Christian, nakalando isab, in pamudjin na kan Isa alaihi salatu wassalam, sampai hinang nila Tuhan. In Ahlus Sunnah wal Jamaah, fartangahan haud sin dua umat ini, haud sin dua tumpukan ini, kumahad kita yung in Isa alaihi salatu wassalam, Rasul dak sin Allah subhanahu wa ta'ala, laggun na to siya, sumugawa di manjari, palihun na to in panglagui kanya, daing haamuin martabat biutang kanya, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinin siya Nabi, Rasul ipundak sin Allah subhanahu wa ta'ala, wairun panglamud-lamud niya, hapag katuhan sin Allah ta'ala, dia sin pamaham, sin sila Nasara. Damit yan wasat day sabing kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, in ummat ini, hayahudi iban sin Nasara. Karena in Nasara, mag-ibadat sila patuhan, atau mag-ibadat sila patuhan tiutuhan nila, biduni tahara. Minsan sila manummi, minsan aw najis, manghi pasiar, di mamaupo, mabasain tamungun, di dakdakan, matto na mag-ibadat. Bihating kahalan sin Nasara, wairun tahara kanila, wairun kasutsihan. In Yahudi, apabila isat kaya pikitan, in tamungun nila sin najis, di na tumanjari pakayun. Subay siya to igun na. Igun na inamuin, lugal kaya pikitan sin najis, ang pasya manjari daw mag-ibadat. In umat ini, umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, partangah na tungol sin duayat to. In kato mag-ail kita, bukun kita sin Nasara, magpamaupo kita. Demikian bukun kita sin Yahudi, apabila kaya pikitan in tamungun sin najis, masud siya to apabila siya karakdakan. Apabila karakdakan. Demikian in Yahudi, yung mga sila Yahud, di sila sumukha kaasawahan nila apabila biubulan. Di nila rahon magdaig-daig. Di nila rahon magsaw magkaon. In Ahlus Sunnah wal Jamaah, in ummat si Nabi Muhammad ini, manjari kita duma magsaw magkaon, manjari magdaig-daig indo magtiyaon, manjari magmiting-miting, manjari sumuok. In usog, paasawa niya, bigayri jima. Hawairun, lamudin pagjima. Wasat in ummat ini. Bihat turaisab, wasat kita, fartangahan, impanindog sin ummat ini. Hakatan ummat, ibandamit yan in ummat ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, fartangahan daisab, hapamaham, sin sila Qadariyah, hapamaham, sin sila Mu'tazilah, hapamaham, sin sila Asy'ariyah, hapamaham, sin sila Murji'ah, hapamaham, sin sila Rafidah. Lalu sin Syekh rahimahullahu ta'ala, fahum ay in Ahlus Sunnah wal Jamaah, wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala, بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. Fartangahan kita, haud sin dua ini, ahlut ta'til, iban ahlut tamthil. In ahlut ta'til, amuna in sila jahmiyah. In ahlut tamthil, amuna in sila musyabbihah. In jahmiyah, biarin yung pamaham sin Jahmiyah hatungod sin asma wa sifat.
In Allah subhanahu wa ta'ala aun siya asma, aun siya kangan-nganan. Demikian aun siya kasipat-sipatan. In pamaham sin Jahmiyah, ahlut ta'til, dua ingin pamaham nila tungod sin sifat sin Allah ta'ala. Fal Jahmiyah yunkiruna sifatullahi azza wa jal. In Jahmiyah, ingkar nila. Di nila sabunnalun in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin kangan-nganan niya. Wa yaquluna, iban pagyan nila, la yajuzu an nusbita lillahi isman wala sifatan. Di manjarilaw sin Jahmiyah, sabunnalun isbatun ingan sin Allah ta'ala iban sin sifat niya. Di sila kumahagad aungan sin Allah ta'ala ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus. Di sila kumahagad sin sifat sin Allah ta'ala sami'un basirun. Di sila kumahagad. May di sila kumahagad. Law nila, liannaka idha athbatta lahu isman, shabbahtahu bil musammiyat. Sabab bang kau imyanin Allah subhanahu wa ta'ala, aun siya kangan-nganan, piyag pasibuk mo na, in Allah ta'ala, iwan simpiya panjari niya. Sabab impiya panjari niya, aun ngan. Aun kangan-nganan. Nabang sa pamain, Allah ta'ala lang nila, iyan mo ba't aun siya kangan-nganan, aun siya Abdullah, ngan niya Abdullah, Abdurrahman, in manusia aun ngan niya Abdullah, dito yato. Bang bihat tu piyag pasibuk mo na yung Tuhan, iwan simpiya panjari niya, sabab, ngan sin Tuhan Abdullah, ngan sin dito yato ini Abdullah raisab. Amin nag-introduce kayo. Nang biya to sibo, hangkan na rin ila kahangaron. In Allah Ta'ala, ngan niya Ar-Rahman. Aun day sab, tiya panjarin niya Abdurrahman. Di nila kahangaron ng kangan-nganan. Sifat sin Allah Ta'ala rin nila kahangaron. May ta, bang mulaw niya kaya hagad, bat aungan sin Tuhan, piyag pasibok mo sa iban simpiya panjari niya, sabi piya panjari niya unday sabngan. Bang mo kiyaha din Tuhan, bat aun siya sifat, piyag pasibok mo na sab sa iban simpiya panjari, sabi piya panjari niya, sifat day sab, unday sab sifat nila. Hangkan nari manjari lang nila kahangaron, ingan, iban sin sifat sin Tuhan, sabab piyag pasibok mo siya, iban simpiya panjari niya. Amuyat tuin, pamaham, sin sila Jahmiyah. Idan la nusbit isman wala sifatan. Hati ng Jahmiyah di nila paratsayahun ingan iwan sin sifat sin Allah Ta'ala. Wa ma adafa Allah ila nafsihi min al-asma. Unuunin siyugpat sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pangin hawarnya deng hakangan-nganan biasin Abdullah siyugpat pangan sin Allah ini iwan pasin dukain kangan-nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat tulong niya bukunya tu manunjuki bat amuyat tu ingannya sa inyat tu min babil majaz. Yatu Jahmiyah. Mag-arid day sabing pamaham nila iban sin Mu'tazilah. In Mu'tazilah, ini'tikad si Mu'tazilah hatungod sin asma'illahi wa sifatihi. Ini'tikad nila yunkiruna sifat wa yusbituna al-asma'. In Mu'tazilah, siya bunal nila sinaunin asma, kaaunin kangan-nganan sin Allah Ta'ala. Sa di sila kumahagad, sinaun sifat sin Allah Ta'ala. Aun sifat sin Allah Ta'ala, piyagbayta na lang sin Quran, aun siya waj, aun siya yadan. Sami'un in Allah Ta'ala, basirun, makarungog, makakita. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasin nalilay na tuha, pengajian 5 bay. In Mu'tazilah, ingkar nila in sifat sin Allah Ta'ala, isbat nila in isim, ingan sin Allah Ta'ala. In Ash'ariyah, mga sila Asy'ariyah, hatungod sin asma'illahi wa sifatihi, yusbituna al-asma' wa sab'an min as-sifat. Piarat saya nila aun in asma' sin Allah Ta'ala. Sa in sifat, 7 rin kiyahagad nila. 7 sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala in kiyahagad nila.
Intu nasabut yaitu Jahmiyah, Mu'tazilah, iban sin Asy'ariyah, kullu haula'i yashmaluhum ismu ta'til. Intu tumpukannya tu nalangkum na itu kanilang pagtawag ng ta'til, ahlut ta'til. May ta sabab piarat saya nila inday nga aun na rin kanila piarat saya inasma ingan sin Allah Ta'ala, aun kanila di nila parat sayahon, aun kaybanan kiyakan dilain kaybanan himuting nila. In sila ni mu'attilu ta'tilan kamilan. Inamun ta'tilu kamil amun ang Jahmiyah, hati nakatan asma iban sifat sin Allah Ta'ala himuting nila ito. In Asy'ariyah iban si Mu'tazilah, in sila ini ahlut ta'til nisbiyan. Sabaon kiyahakad nila, aun mayroon nila kiyahakad. Inya to ahlut ta'til. In ahlut tamthil, amun yung pagtawag al-musyabbihah. Biyaring sabing pamarat saya nila, hakangan nga di ba nakasipat-sipatan sin Allah Ta'ala. In musyabbihah, fayusbituna lillahi sifat. Kiyahad nila in Allah subhanahu wa ta'ala aun sifat niya. Kimahakad sila sin aun sifat sin Allah ta'ala. Biasin aun siya bayhu, aun siya lima, piarat siya nila to. Ada pun in Jahmiyah himuting nila. In waj siya but sin Allah ta'ala bukun siya bayhu. Inyad siyabot sin Allah Ta'ala sin Quran, laung sin Jahmiyah bukunyan lima maksud niya. In musyabbihah kaya hangad nila yato. Sabi rin yung pamarat saya nila, yakulun, yajibu an nusbita lillahi sifat. Mawajib in subay na to parat sayahun in Allah subhanahu wa ta'ala aun siya sifat. Liannahu athbataha li nafsihi. Sabab in Allah Ta'ala nag-isbat siya rin hawabaran niya sinaun siya sifat. Lakin, sumugawa, inin pamaham nila na kabigda. Hahalusun na majama'a. Kimahagad sila sinaunin sifat, aun sifat sin Allah Ta'ala. Sabab Allah Ta'ala nagbutang na may tayo sinaun siya sifat bihaun. Sumugawa, yaquluna innaha mithlu sifatil makhluqin. Sumugawa, inakin nila, in sifat sin Allah Ta'ala, dia ada sin sifat simpia panjarinya. Dan dia ini nakawa sila rin kapamaham sin ahlus sunnah wal jamaah. Sabi ahlus sunnah wal jamaah parat sayahun in sifat sin Allah Ta'ala biduni tamsil hari mo pagpasibuun iban sin sifat simpia panjarinya. Bihat tim pamaham sin sila amuin musyabbihah. Fahaulai qalu in agsi mga sila musyabbihah yajibu alaina an nusbit lillahi wajhan. Mawajibin suway na to parat sayahun in Allah Ta'ala aun siya wajh, aun siya bayhu. Wa hadha al-wajh in bayhu sintuhan yan laung sin sila mithlu wajhin ahsan wahidin min bani Adam. In bayhu laung nila sin Allah Ta'ala biya siya sin salingkat-lingkat bayhu sin anak apu Adam. Sabi ng Allah Ta'ala, lang niya na may takatut tayo. In khitab sin Allah Ta'ala, haipon niya, naqil wa nafham. In khitab sin Allah Ta'ala, na may tayo sinaun siya bayhu. Kapahaman, iban kaunun sinakal, imbay ta sin Tuhan. Unimbay ta sin Tuhan, lang sin Allah Ta'ala, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Siyabot sin Allah Ta'ala, aun siya bayhu, na hindi ayat ini. Inagsin sila musyabbihah, di ilaw niya kaunun sin akal, iban di kapahaman, di kahatihan, iban di kaunun sin akal, inbayhu, di kaunun sin akal, sin ipun, inbayhu sin Tuhan, iban di mo siya kapahaman, bat malengkan, subay kau maka kita, sin bayhu sin pia panjari. Suway mo kasaksi aning bayhu, amoy dagbus sin bayhu yaun. Kapahaman min bayhu sin Tuhan, bangaon kita mo bayhu sin biyapan jari sin Tuhan. Nalaw nila, wayroon na sa lingkat-lingkat,
Kaya kitaan sin kami. Bayhu, ti bayhuan, dahil sin bayhu sin manusia. Kasabab din ditulong nila. In bayhu sin Tuhan, ahsan wahidin minas syababil insan. Piun mo na yung pinakamalingkat, bayhu sin manusia, bihat tulong yung bayhu sin Tuhan. Wa na'udzubillahi min dhalik. In ahlus sunnah wal jamaah hukum bihat, tumangatay mangodda mga kami Islamin pamaham. In pamaham sin ahlus sunnah wal jamaah, parat sayo min Allah subhanahu wa ta'ala, in sifat sin Allah ta'ala, iman sin kangan-nganan niya, amuin kiawaita ni haram sin Quran, atawakan kiawaita sin Nabi Muhammad, daing hakangan-nganan, iman kasipat-sipatan sin Allah ta'ala, suway mo eto parat sayahun, bangkori mamarat saya, in aqidah mo sin aqidah sin Jahmiyah. Sarta, in ahlus sunnah wal jamaah, hapagparat saya, hakangan-nganan sin Allah ta'ala, iman kasipat-sipatan niya, di pagpasibuon sin ahlus sunnah wal jamaah, in sifat, in uno-uno sifat sin Allah ta'ala, iban sin sifat, sin piapanggari sin Allah ta'ala. Kumahari kita sin aun bayhu sin Tuhan, sabi biyayta niya, alam sin Quran. Sa di magsibu in bayhu sin Tuhan, iban bayhu sin manusia. Kumahari kita sin aun Allah ta'ala 5, bal yadani mabsutatan. Sa di kita imyan, biya sin pamaham sin musyabbiha, in 5 sin Allah ta'ala magsibu. Iban sin 5, sin piapanggari niya. Karena lang sin Allah Ta'ala, laysa kamithlihi syai'. Wairun sa pantun niya, wairun sa banding niya, wairun sibu niya hang sulag unun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amoy at tin pagpaham, hatungod sin sifat sin Allah Ta'ala, hatinin ahlus sunnah wal jamaah, fartang ngahan siya, bukum biya sin pamaham, sin Jahmiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, iban sin pamaham, sin musyabbiha, amoy pagpasibo nila yung sifat sin Tuhan, iban sin sifat sin manusia. Amoy atin panagnaan, panindog sin ahlus sunnah wal jamaah. Inikarwan niya, wa hum wasatun fi babi af'alillahi bainal qadariyah wal jahmiyah. Damit kanin ahlus sunnah wal jamaah, fartang ngahanday sab, ini'tiqad niya, doon ha kakahinang sin Allah Ta'ala, fartang ngahan ahlus sunnah wal jamaah, hautan sin qadariyah, iban sin jabariyah. May tabiari inin pamaham sin jabariyah, hatungod sin kakahinang sin Allah Ta'ala, iban biari inin pamaham sin qadariyah, hatungod sin hinang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dihay ni mga tayo manghud na mga kami Islam, in pamaham sin manusia, amo in naggukalin agaman niya agama Islam, hatungod sin kadar, faragantaan, iban sin kakahinang sin Allah Ta'ala, na makakay siya nagtu. In pamaham panagnaan, amo na in pamaham sin al-Jabariyah. In pamaham sin Jabariyah, in sila amanu biqadarillahi azza wa jal wa ghalaw fi isbatihi. In Jabariyah, kimahagad sila sin awning qadar. Awning qadar din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumugawa, in qadar yaun, hihinang na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayroon ikhtiyar si manusia, wayroon pagpi niya bang unin hinangon niya. Iban demikian wayroon kudrah, wayroon kawasa si manusia, wayroon kapatut si manusia magpi bang unin kabayaan niya hinangon di hadunya. Iban wayroon day sab kawasan niya huminang sin uno kabayaan niya hinangon. Sa in aginila, inna Allah fa'ilun kulla shay'. In Allah Ta'ala siya'y naghinang sin katan. Yato Jabariyah. Walaysa lil abdi ikhtiyarun wala qudrah. In ipon, wayroon pagpi niya bang uning kabayaan niya. Di siya makapagpi pula atawakan itom. Di day sab siya makakaus maghinang sin kolor yaun uning kabayaan niya hinangon itom puti atawakan pula.
wayron gaos niya, wayron pagbaya niya. Allah Ta'ala magbaya katan. Bihatin pamaham sin Jabariyah. Wa inna ma yaf'alul al-fi'lu mujbiran alaihi. Artinya, bangin manusia nakahinang sin uno-uno hinang, inyan bukundeng hapagbaya niya, inyan bukundeng hakaus niya, sa inyan, liukus siya sin Tuhan. Bangkawayan sin Tuhan, pahinangon siya rusa. Minsan siya mabaya, himinang sin hinang marew, siya makahinang, rusa rin mahinang niya. Bangkawayan sin Tuhan, himinang siya ibadat. Minsan siya mabaya, himinang maksiat, di resab siya makahinang. Sa boyrong pagbaya niya bang uling kawayan ni hinangon. Hatinin sa kaula-ula, in kakahinang sin kita, hapamam sin Jabariyah, piyo program na katan sin Tuhan. Piyo program na. Bang kawayan sin Tuhan taunar ka kau, design niya na katan, pag hinangon na ka sin Tuhan katan. Taunar ka kau. Bang kawayan sin Tuhan tausulga, kau rin sa kau makapagbaya bang uling hinangon mo. Bihat yung Jabariyah, hati niya mujbir in manusia. Malugos in manusia. Unuuning kawayan sin Tuhan, malugos siya. Unuuning kalisuan sin Tuhan, malugos siya. Wayrong pagbayaan niya, wayrong gaos niya. Bihat yung Jabariyah. In sumuno, pamahami karwa al-Qadariyah. In Qadariyah, law nila, innal abda mustaqil bi fi'lihi. In ipon independent siya hinang niya. Walaysa lillahi fihi masyi'a wala taqdir. Inipon, siya ay makapagbaya sin hinang niya. Wayron lamod, wayron panglamod-lamod sin Tuhan. Wayron pagbaya sin Tuhan, bangunin juma tuhayipon. Iban wayron day sab kadar, parganta andeng hatuhan, bangunin juma tuhayipon. Sampai imian sila. Inna Allah la ya'lamu fi'lul ab illa idha fa'alahu. Intuhan long sin Qadariyah. Wayron pangirab-ngirab niya bang unin mahinang si manusia. Makaingat na sa din Tuhan, subay ubos ni manusia, naghinang sin ununo hinang niya. Amma qabl, fala ya'lamu anhu syai'an. Ada pun hari pa jumatun hinang, wayron pangingat sin Tuhan. Di makaingatin Tuhan. Amoy tin pamaham sin sila Qadariyah. Amoy majus sin umat ini. In ahlus sunnah wal jamaah, amin i'tikad sin kita nyo, bukun biya sin i'tikad pamaham sin Jabariyah, bukun day sa biya sin pamaham sin Qadariyah. Unin pamaham sin ahlus sunnah wal jamaah. In pamaham sin ahlus sunnah wal jamaah, inna fi'lal ab waqi'un bimasyiatillahi wa khalqillahi. In kakahinang sin ipon, kakahinang sin manusia, inyat tu labay reng hapagbaya sin Tuhan, iban labay reng hapagpapanjari sin Tuhan. Wala yumkin an yakuna fi mulkillahi ma la yasha'uhu abadan. Di manjari in Allah subhanahu wa ta'ala siya tagmilik sa kaliwarong pagbaya niya. Bangaon na pagmilik niya, bimaanaon na pagbaya niya. Dan Allah ta'ala ang pagmilik niya haipon niya, bimaanaon na isab pagbaya niya haipon niya. Fal insan lahu ikhtiyarun wa irada. In manusia, aun siya pagpi, aun siya pagbaya. Aun kudrat iradat si manusia. Aun pagbaya niya. Aun gaus niya. Inyat tu, i'tikad sin ahlus sunnah wal jamaah. Bukum biya sin Jabariyah. Hati niya, in Tuhan diap na kita. Mag-ibadat, liang kita magmaksiat. Us dihilan kita ikhtiyar pagpi. Pia tampal na, aw ni sulwa, aw ni narka, aw ni ibadat, aw ni maksiat. Ang pagkaw dihilan pagbaya. Na, ikaw ni magbaya. Bang kabayan mo sumud sulwa, hinang kau ibadat. Bang kabayan mo sumud narka, na ikaw mag-ibadat, magmaksiat ka. Ang pagbaya, dihil kayo sin Tuhan. Ada po ni Jabariyah, na mayroong pagbaya si manusia. In sa kaulala program sin Tuhan. Ang pinahalusun na jamaah, initikad niya, in Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan niya ipon niya pagbaya, iban dihilan niya kawasa. Hati na magbayain, ipon, bang uning kabayaan niya hinangon, sa inyat tulabay rin ha,
pagbaya sin Allah Ta'ala. Kullu insanin qadiru yaf'alul fi'il. Fa in lahu bi iradatihi. In manusia amin makakaus huminang sin uno-uno hinang. In hinang yaw day nga pagbaya niya. Himinang kau nag-school kau. Kabayaan mo nag-school. Angkan kau naka-school. Kumaon kau. Angkan kau nakaon sa baya mo kumunot. Malingkan ikra. Ba't malingkan man kau liukos. Aw ni sabtaw magkalukos. Sa manusia. Ingkamat auran manusia. Maghinang siya. Labay rin nga pagbaya niya. Namo kuni sabi asin pamamsing kadari. Amin himinang na sadya kita. Hurong pagbaya asin Tuhan. In kita. Himinang kita. Ini aun pagpi. Taon pagbaya ta. Sa labay rin nga pagbaya asin Tuhan. Hatinin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyapanjari niya. In ikhtiar. Iban sin kudra sin manusia. Hatin niya. Hinang na sin Tuhan. Katutan yun ikhtiar. Aun pagbaya. Yari na dihil katutan. Piyapanjari ni pagbaya. Damit kaning kudra. Amoin gaos sin kita niyo huminang sin hinang. Inyan piyapanjari resap sin Tuhan. Atin niya piyapanjari niya kayo min pagpi. Piyapanjari niya kayo min pagbaya. Piyapanjari niya kayo mo. In gaos mo huminang sin uno-uno hinang. Usa to ang pakaw dihilan. Dihilan na ko pagpi. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yatin din nga pamaham sin Ahlus Sunnah wa Jamaah. Ini hati ini partanghan kita apa mahamsin ini Jabariyah iban sin Qadariyah ina kita kain in Jabariyah in hinang sin ipon liwos sila sin Tuhan wayron pagbaya nila in Qadariyah way sa panglamod-lamod sin Tuhan inyaon hinang sin ipon way lamod sin Tuhan makaingat sin Tuhan subay maubos na ginang in Ahlus Sunnah wal Jamaah in Allah subhanahu wa ta'ala piyapanjari niya in kadar katu tanyo piyapanjari niya kudra katu tanyo piyapanjari niya pagpi katu tanyo usdi hilang kita freedom uminang sin hinang marayaw ang panyatumbasan bangkaw isapi mang sabing pini mo hinang mangi tumbasan din sa sin Tuhan pamangi damit kana Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatun fi babil wa'id bainal murji'ah wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim amun wa'id in wa'id amu in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala ipun adlaw qiyamah aun daing kanila nakasubra in pamaham aun daing kanila nagkulang in Ahlus Sunnah wal Jamaah partanghan bukun sobra bukun kulang biya diin in pamaham si murji'ah yaqulun in murji'ah law si murji'ah al-a'mal laysat min al-iman in hinang bukun siya lamod daing ha iman adapun in Ahlus Sunnah wal Jamaah in iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun ipamung para sayahun iban ang gautaan imurji'ah wayron kanilang ang gauta wayron kanilang amal di makasuring pagyanun amal in hinang maun papagtawakon iman wal imanu wal i'tirafu bil qalb faqat hamurji'ah bangkaw kimahakad patuhan aun na iman mo mamarahina bang mukya ingatan ng Tuhan minsan kori na mag-amal mamarahina minsan kori magsambahayang mamarahina sabi mahal ka kanila halawang sin pangatayin wayron halka sin amal sin hinang yatto pa mahamsin murji'ah asabab din ditulaw nila inna fa'ilul kabira kazani wasariq washaribul khamar waqati'ut tariq la yustahaq dukhulun nar wala dukhulan muabbadan wala muaqqatan laung sin sila murji'ah in ashabul kabira sabul kabair amuin magpakahinang dosa sin tao magpakazina magpakainom alak magpakatakaw makahinang sin dosa ra kula patuhan in agi nila in mga tao magpakahinang magpakainom alak magpakahinang dosa bukun sila mapatot tisod parang sinarka di sila siksaon halam sinarka di sila minsan pasurong doon na kay pagsud kanila muabbadan atawa kan muaqqatan doon na kay pagsud nila permanent atawa kan temporary di sila makasud panarka bimakna impamaham si murji'ah
intao bardusa. Maman dusa niyari makaawat pa kufur. Maman sabi siya kung tao kafir. Mag-inom siya alak, magzizina, magtatakaw. Indusa na hinang niya yaun, di yaun siksaon sintuhan, anarka, di. Maling kan makasud na siya pa kufur. Di siya siksaon, iban di minsan siya pasurong, doon na kayong pagsud ka na permanent at tawagan temporary. Imahal ka lang niya pangatayan. Bangin pangatayan mo mabuntol na patuhan. Tabiak doang katus tabiak lang si murji'ah, minsan kau mang jubul iru, bariman dakaw. Masing-masing iman muri siya kalatan. Di kalatan yung iman mo sabab si maksiat mo. Di kau makasud panarka sabab si paghinang murusa. Murji'ah bihat to. Duay nang hamurji'ah. Amurin wa'idiyah. In wa'idiyah, nakasud din di in Mu'tazilah, Iban sin Khawarij. Biya din sabing pamaham nila hatungod sintaw bardusa. In pamaham sin sila, wa'idiyah, qalu, kabiratun yaf'aluha al-insan, walam yatub minha, fa innahu mukhallid fin nari biha. Intaw magpagkahinang dusa. Uswayrun na kaya pagtawbatan pa Allah ta'ala dusa. Sa pama nakazina, atawa nakainom alak, atawa nakatakaw, atawa kan nakaputing. Bang siyari makapagtawbat patuhan laong sin Khawarij iban si Mu'tazilah. In siya tumaptap maghula haafinar ka jahannam. Makahinang sa jarusa. Makahinang kau hambuk dusa, nakainom kau hangkawasu alak sa jayaun. Uswayrun kau nakapagtawbat patuhan iabutan ko sin kamatay. Salama-lama kau magwala alam sin narka. At awakan nakatakaw kau hambuk pilak. Ang kan napagpatayon si mga sila Khawarij, magpakain ng dusa. Makainang sa jarusa, inukuman death penalty magtuy. Mayta, sabab long ashabul kabair mukhallid finnar. Tumapta palawm sin afinar ka jahannam. In nakahinang sin kabairuz zunub. Ini Mu'tazilah. Aun pamaham nila dukay ng Khawarij. In pamaham nila dukay ng Khawarij. In ashabul kabair. Manzila bayna manzilatain long nila. La hum kafir wala mu'min. Intaw na kahinang dusa. Bukun siya bariman. Bukun na isab siya kafir. Haud siya si mu'min iban kafir. Lang si Mu'tazilah. Na inahalus sunnah wa jamaah. Biarin sabing pamahamsing kita. Pagkay murji'ah. In pamaham nila hinang nakaw singkatan dusa. Basta mabuntol yung pangatay mong patuhan suruka adakaw. Ubusin Khawarij sabi, iban sin sila Mu'tazilah. Minsan pa sa biyari ning buntol sin pangatayan mo harap patuhan, bangkaw na kahinang sindu sarakula, tumaptap ko magula afinar ka jahannam. In ahlus sunnah wal jamaah, mga tay mangud na mga Islam, initikad sin kita, hamang ataw magpakahinang sinhinang dusa, in dusa yaun, apabila niri kapag tawbatan pa Allah Ta'ala, saran namang siya nakapagtawat way na problema. Ampas siya na ampun si Tuhan. Sabang siya iabutan sin kamatay, bakas siya nakainom alak, bakas siya nakazina, bakas siya nakatakaw, haway niya kapag pagtawbatan, in pamaham sin ahlus sunnah wa jamaah, in parkalat niya to Allah Ta'ala ng hukum. Bangkawayan sin Tuhan siksaon niya, in ipon niya yaon sab sindu sa nahinang niradiadun niya, siksaon siya sin Tuhan. Bangkabayan sa sintuhan ang punon awning kaampunan sin Allah Ta'ala. Minsan way nakapagtawat in taon nakainom alak, way nakapagtawat in taon nakaputing, in taon nakatakaw. Bangkabayan sintuhan ang punon, inya to tahta masyiatillah. Inya timpagbaya, dahil Allah Ta'ala, iban di mo makufur, di mo manjari kufurun in tao, nakahinang sindusa. Among indusari sumud di mabut mong padarajat sin kufur, iban di mo manjari pawaon dahil halikusan sin agama Islam in tao ashabul kabair. Sa in sila yung Muslim, mu'min, amo sadya asi, nakahinang sila dosa pa Allah Ta'ala. Sabab initikad sina ahlus sunnah wa jamaah in iman yazid wa yanqus, magtaas magbaba
tumaas in pag-iman bangkaw ng ibadat, mabain pag-iman bangkaw nakahinang maksiyat. Sin Ahlus Sunnah wal Jamaah partangahan siya haitikad sin Murji'ah iban sin Wa'idiyah in Wa'idiyah amuna in Mu'tazilah iban sin Khawarij. Demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah wasat fi bab asma'il iman wad din bainal Haruriyah wal Mu'tazilah wa bainal Murji'ah wal Jahmiyah. Dan di habab ini unin hukuman sin tao na kahinang dosa. Mu'min siya tawakan kafir. In Haruriyah amunin tao Khawarij. Tawag sila Haruriyah sabab dito sila nagpawa sin pikilan nila amuin gimuwa sila ring halipusan sin pamarintahi Ali bin Abi Talib dito hahula al-Haruri. In pamaham sin Haruriyah amuna in Khawarij iban sin Mu'tazilah akhrajuhu min al-iman. In taon na kahinang sindu sarakula pagwaon nila ring halikusan sin agama Islam. Lakin al-Haruriyah qalu innahu kafir yahillu damuhu wa maluhu. Law sin Khawarij in tao makahinang dusa sin dusa rakula in siya kafir. Halal indaga indugo niya paasahun halalin alta niya kawaon sab kafir dasya. Tao magsasambayang masjid, magpupuasa, magzazakat, maghaji sa nakahinang sing kabair. Nakahinang sa sindu sarakula, nakatakaw siya. Inukuman sing Khawarij. In siya yaong tao kafir. Halal in duko niya, halal in alta niya. Asab din dito sila gimuwa sila dahil halikusan ni Ali bin Abi Talib. In Murji'ah iwan sin Jahmiyah, siyulang nilain pamaham sin Khawarij iwan sin Mu'tazilah. Unay sabing pamaham si Murji'ah iwan sin Jahmiyah. In Murji'ah iwan sin Jahmiyah qalu huwa mu'minun kamilul iman. Subhanallah. In taulong niya nakahinang dosa, in siya bariman, iban in iman niya juku. Yasriqu wa yazni wa yashrabul khamar. Nanakaw siya, nang zina siya, minum siya alak, namuno siya, nanakaw siya, nang huldap siya. In agisin Murji'ah iban sin Jahmiyah, anta mu'min kamilul iman. Ini kau masih kau beriman, ibanin iman mo juku. Subihat din pamaham sin sila Jahmiyah. Adapun in Ahlus Sunnah wa Jamaah in pamaham sin kita partangahan di taman jari kufurun in taon nakahinang sin dosa. Bang siya yakutan sin kamatay away ni pagtaubatan kaya pagtaubatan in humukumkan ni Allah Ta'ala bang kabayan sin Tuhan siksaon in dosa na hinang na siksaon sin Allah Ta'ala usir to mang mausin siksa na sab sin panawid niya pa onda sa sin Allah Ta'ala sin narka pasurun siya param sin surga na bang kabayan sin Tuhan ampunon pasurun na siya manuhi to yan param sin surga ari na siya pasurun param sin narka. Ini kanima partangahan sin Ahlus Sunnah wal Jamaah tungod sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatun fi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam baina ar-rawafid wal khawarij. Partangahan in Ahlus Sunnah wal Jamaah hapamaham sin rawafid. In rawafid amunin mga sila Syiah. Amunin Rafidah. Natawag sila Rafidah liannahum rafadu Zaid ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu. Sabab gimwa sila dengan Zaid. In Zaid amunain piyag nasabah mga sila Zaidiyah. Tumpukan sin Syiah pagtawag Zaidiyah. Laong nila in Rafidah, ang mga Syiah Rafidah. Miyato sila kan Zaid. Ini Zaid anak siya Husain. Apo siya sin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Law nila ma taqulu fi Abi Bakr wa Umar. Uni ni kawaita mo kan Abu Bakar ibn Umar. In maksud si mga sila Rafidah. Mabaya sila dumungog hilalaong handain kan Zaid.
Ibnu Husain, Ibnu Ali. Sin imya, papayanon nila Zaid, Ibnu Husain, Ibnu Ali, radiyallahu anhu. Papayanon nila sin inhi Abu Bakar, iban hi Umar, tau kafir. Ipapakufur nila. Iban hipapalaanat nila. Iban pabisar hanla simbisar mangi. Unin agi Zaid ibn Husain. Law niya qala na'am. Law niya na'am. Inhi Abu Bakar iban hi Umar wazirani wazira jaddi. Hatinya wazir minister siya sinapuku. Ay maksudnya rin ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa apu ni Rasul. Hatinya liagu ni Abu Bakar, liagu ni Umar radhiyallahu taala anhuma asab din ditgimwa imang sila Rafida. Nagrafad sila sin kaul ni Zaid ibn Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu asab din ditutiyawag sila Rafida. Dahil nga mga itikad sin Rafida nakabidda al-imama. Ini itikad nila aun imama, aun pagtawag al-imama, amun imam na kura nila. In imam nila yaun labi pa in taas sin darajat niya ring harasul. Di magkalaong, di magkasa. Mataas pa in darajat daing harasul. Sablaw nila yung rasul. Bukun dairik inwahi magturun daing Allah Ta'ala mon kanya. Hilabay pa malaikat Jibril. Arapurin imam namu. Dairik daing hatuhan harap mon pa imam. Di na lumabay ha malaikat. Tangkan na apda daing hanabi. Impamamsin sila Shia. In sila Shia na lingog in ibadat nila. Sebab simpang lagu nila kan Ali bin Abi Talib. Kufur nilahi Abu Bakar, kufur nilahi Umar, kufur nilahi Utsman. Amurain kihakad nilahi Ali bin Abi Talib. Sampai liagu nila, sampai hinang nila Tuhan siumba nila na. Ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. In Khawarij, siulang nila isab. Wayro nila liagu hi Ali bin Abi Talib. Sa in Khawarij, kufur nila hi Ali bin Abi Talib. Amunin sabab gimwa sila rin nga pamarintah hi Ali bin Abi Talib. In Ahlus Sunnah wa Jamaah wasat kita. Di talagun hi Ali bin Abi Talib biasin paglago sin Shia sampai hinangunta na siya Tuhan. Di taray sab siya babaun biasin pagbaba kaniya sin Khawarij. Sampai hukum siya tau kafir. In kita Ahlus Sunnah wa Jamaah, in katan sin kasahabatan, subay tayo tulagun. Subay tapag martabatan. Subay tapag addatan. Sababin sila ini dahing mga napi na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah ta'ala waktu nagpapanjari sin ipon niya, pininin sa lanu pangatayan, sa rayaw-rayaw pangatayan, hinang niya kahinapusan Nabi, amunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uus ang panay sa pini, yato di mga ipon niya, pini niya. In sa rayaw-rayaw dahing mga ipon niya, amuin mara maglundang panon, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinining kasahabatan. Hasabab din dito yung kasahabatan. Bukon siya ordinary, tauwi asin pagkatao sin kita niyo. Napi sila sin Allah Ta'ala, maglundang panon, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasabab din dito, suway ta sila laguon. In sila yaon katan udul, kapangandulan, mabuntuling pag-agama. Di ta sila manjari himutingon, di ta sila manjari laknaton, di ta sila manjari bisarahan mangi, di ta sila manjari pamumungan, sa laguon ta sila sumagawain paglagu sin kita, di sa makaliuray hajangkaan panglagwi sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, di kita manjari simuda Shia in paglagu ta kanila sampai mahinang ta sila Tuhan, ay bimana in Ahlus Sunnah wa Jamaah. Hatungod sin pagpaham sin sahaba, wasat partangahan in kita doon na pamaham sin Khawarij, iban sin pamaham sin Shia. Tubtub din din pangadyan sin kita nyo haadlaw ini. Wa insyaallah ta'ala haadlaw hamis mahapon susungon insyaallah kakanapan in pangadyan sin kita nyo ng kitab Aqidatul Wasitiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ito na sabot sin kurutan nyo imong pangadyan nasihat insyaallah subhanahu wa ta'ala bang man inyato ay nang natupad duman pamintangan kawisin kita niyo insyaallah. Abihaon itong busod tayong programa dua insyaallah subhanahu wa ta'ala dua kita niyo
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.